Omwaka gwa 2023 abaturo mu Rwampara na Ntunga mu bakwatanise bakatunga itaka ku rugo mu government riri kwingana square miles 10 omuri Nyabushozi. Aba bakatandika kurukoresa ubu barukurisa konka bwanyuma government yabaguraho square miles na ubu ari kubashashura billion 9 na million 40 omwaka gwa 2024. Konka bamwe mu ba member nabajanga sente zo tubarukumanye kizakozere kandi tabaratungire mugabo gwabo. No government yatwire square miles na hakasigara mukaga ababire nibebembera cooperative egi itaka nente hamwe n'ibyombeko bakabiguza. Itwe nkabe nyuma bamwe mahero mukageza asige tukuzuma yakuba kubiziringa tugambira beyondeze baruhu batujya mu Museveni akatwarita kariona atwara nente zona President Museveni konka mbere bicyo twabugana Reverend tutarura ariko tugira ngo President ahine sente zagarira harwanki sikamahirine sente zazo nabwo cyo bamemba bona bize batunge ha sente zo konka kubagiye kuzigaba batora namwe emitwe babona bahaya sente zo nabandi nkabamemba batunaga amateka ga cooperative societies ikintu nk'ecyo kukibaho abaho general meeting noshikire kweta abamemba bona ukabanjurira esente zone zo wafuna ukabanjurira ba members banga habo kuza ku benefitinga sente zo bwen nanya nonda nazifunire mukareba mutazagire mu muhanda murungi ahubwo kuba tarabiriho general meeting tarabiriho kumanyisibwa sente ezito watungire abamukohurana bagamba 9.6 when kicyayireka mazimwe turukambara mu office ya direct sente za family ukazihereza munyanyo bakweta faranga muhirwe nuwe abari nomusikama umusigere weitu konka sente kuyazitungire twambuza yatugambira kwa taratungire sente atwambuza sente okazimutwaro katwagira account ye kadi yagire kwa data statement a banke yiye ayigwira mu account ekoreka ngo tine sente zarabiraho kandi ukanogama ngo kambereza sente okazimutwaro ntimayisa ngo bino mugisha hine sente ziyabe na ya account azitomunsha hoye agenda nazitwarrachi abantu be ukiyabiratisa nabo tuturukumanya. Obwa hati akachiko akasya katori no karukwebembera Reverend Asaf Karanguzi kariyo kacondozo kureba ngo bagarukana byone byabire birye bya Rwampara Ranchers Cooperative. Batunda nebizimbe bibiri on Masaka Road within Mbara City batine minati yone yagene nahabwe cyo babuguruza mu nshobe kimanye site is null and void sigarize kuzowa his excellency the president yetirumtuza bakabatwa mijura yiki twina mask mu very soon umukwezo kwa afutamu kwa munana ntujya kumureba aho officiating handover y'ebintu ebi atwa accompanying ku reviving Rwampara Ranching Cooperative Society. No ministry y'Ebugombe byabeterine yahamze ngo Rwampara Ranchers Cooperative Limited nibija kugarukana ibintu byabo abantu benda mukuru w'ihanga ayongera iraka ahanshongeji gasha kwa Christopher ahimsubwe.